Enhlekani mingisira mnganalo na FM ntsebo timinete ntseni kupila ora ya 12 nangona ko Afrika wa bula nikhalanga Pet Matibula ailula msekula kutabula na Professor Themba Sono etalang takat makata mbulavulo wa swa timali ku ya hi tlhelo ra politiki wa holobye wa swa timali holobye Enoch Godongwana na timhaka ta nhlengeletano leyi nge le ku sunguleni a Joni namuntlha a Johannesburg Expo laha ku nga na ntirho lowu wu nga koho wa AGOA i nawu lowu vulaka timhaka ta ntirhisano exikarhi ka matiko ya Afrika na tiko ra Amerika hi ndlela yaleyo a hi kunguhate ku va hi ta bula na vona hi hafu ku pela awara ya 12 nhlekani lowu kambe ke ku na ntirho lowu nga le ku mahlweni studio 9 kwala a Polokwane wa ku tsundzuka mufi Michael Mabasa ntirho walowo wu le ku yeni mahlweni sweswi ni vulavulaka se hi ta va hi kha hi pfa hi mi twisisa kantsongo ku kahle ku endleka yini le ya studio 9 laha hi tsundzukaka mutirhikulori Michael Mabasa loyi a ri muhaxi tlhelo muhumelerisi ka nongonoko wa tiko a xetleli loyi khombo ra kona a nga hundza emisaveni ku hela ka vhiki loku nga hundza naswona a nga ta yisiwa ndlwini yakwe ya makumu mgqivela lowu kusuka le eka masipala wa Collins Chavani eka Mlamula hi ndlela yoleyo a hi tweneni ku sweswiwani ku nga va ku kha ku humelela yini kusuka le aholweni. Be strong in the Lord and in the power of his might. And to the church in Corinth that was very much troubled, he writes and he says in chapter 4, the second book of Corinthians, chapter 4, verse 8. And please do allow me to read few verses. 8 and 9. He writes, we are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. And please do underline the word abandoned. We are not abandoned. Struck down, but not destroyed. Therefore, we do not lose heart. Shall we bow our heads and pray? Hallelujah, kateko Yeso nematima iena glory. Langutele ku va hetisela nongonoko leswaku hi ta kota ku va mi hlamusela kahle ku imani ange yini hi ndlela yoleyo kambe ke loko a lulamisa swoswo leswaku va hi kuma nongonoko kahle wu helerile leswaku mi ta kota ku swi twa ku loko hi ku loyi a vulavulaka imani i yimela vamani kumbe yimela xiyenge xi hi ndlela leyo kambe nongonoko wona hi woxe se khale se wu fambile hi ndlela yoleyo kasi ke lava mi kha mi va twa a ku ri Pastor V Mashaman kusuka ka Church on the Hill ivo abakha vulavula hi ndlela leyo kambe ke nipfumeleleni ni sungula ku ni hundzisa leswi hi ta vuya yisa mahlweni. Hungu leri tisiwaka n'wina kusuka ka va Limpopo Tourism Agency mengeritana u ta vhakela Limpopo u ta vona ku hlangana ka mindhavuko ya le Mzanzi tana hi ta tlangela ximumu eLimpopo mo kuma special swa ximumu u ti wisela kahle u tokota no tiva ni hi mindhavuko yo hambanahambana nghena eka website ya www.golimpopo.com Limpopo Tourism Agency iva
rhurheli va ximfumo kumbe va Xitsonga Music Awards hi yo mhaka va ku hi ku tinyungubyisa hi ku seketela masagwadi ya vuyimbeleri ya khume nhungu. Hungu leri ri tisiwa ka n'wina kusuka ka va Limpopo Tourism Agency. A hi tlheleleni aholweni vuye hi teka xiboho xa ku a swi tava swi ri kahle ku hi va hi mi tisela nongonoko lowu kahle wu fambisa sweswo ku ya mahlweni kha hi nga wu kavanyeti mi kota ku twa ku kahle kahle ku endleka yini. Hi komberile na Professor Themba Sono ku ri namuntlha a va hi pfumeleli ku hi nga ha yisi mahlweni nkunguhato lowu a hi wu vekile leswaku n'wina mi ta kota ku twa ku kahle kahle ku endleka yini aholweni. Lexi hi nga ta xi endla ntsena hi to pfa hi vuya ntsena hi mi tisela lava va nga xava nkarhi ku va va kota ku va navetisa ivi kusuka kwalano hi kha hi mi yisela nongonoko lowu nge le ku yini aholweni a Studio 9 Tree. Hi ndlela yaleyo a hi tlheleleni kona hi twa ku lava nga koho ku nga va ku ri va mani. We have to cry a little because we understand the demographics of our country. That a typical 30-year-old in this season in our country, 4.2 million of them are out of work, they are out of school, they are hungry and about to commit crime. And that is called by the statisticians general as a cocktail of disaster in South Africa. But to see such a young life that God has given to us, to live in such an environment when we needed his skills. If you look at your average human capital index of South Africa, the number of our young people don't have the kind of opportunities that Mickey has been blessed with. And so God, in his infinite wisdom, had endowed this young talent and he placed it at the heads of the Mabasa family and to the SABC. And yet again, the same will be taken from us. I can imagine how the family feels today. They are hard-pressed. They feel crushed. My wife the other year buried even her own cousin who just graduated from medical school. 2 years into practice in Gauteng, she was hijacked and she was stabbed to death. And after 7 years of an investment, I looked at the mother. At that hour, there were two, because she was with even her sister. When they were hijacked, actually they walked into their house, they ransacked them, arrested them, kept them away from the family, took everything that they had. By the time we noticed, they killed both of them. And we had to go and encourage a mother and tell her that it is well. And how do you tell a mother that has lost two of her precious daughters that it is well? How do I dare today stand here and tell the Mabasa family and the SABC family that it is well? Because of what Apostle Paul tells us, that in this life we are hard-pressed, but we are never crushed. And so I want you, church, to appreciate that as we immortalize the life of Mickey, that all of us have to take a posture that says we will go through this together. We will go through these challenges together. We will go through this pain together. But after all, the Lord God shall be our light and our salvation. And so Apostle Paul, he writes this epistle in a prison in Ephesus, and he says, be strong in the Lord. And as a message I want to submit to you today, that be strong in the Lord and in the power of his might. Time is not ours. And therefore we don't know when are you going to be here on earth. But as long as you are still counted amongst the living, I want you to be strong. Because many are the afflictions of the righteous, but the Bible tells us that the Lord will deliver him out of them all. Let me say to the Mabasa family, it may not look like God will make a way, but I have seen God making ways even in the middle of desert. Even at this hour, I pray that the Lord God keep you and protect you. May the Lord's face continue to shine upon you. To the SABC family, may the Lord God keep you. May the Lord guide you. May the Lord cause everything to work in your favor. And when you have done it all, be strong in the Lord.
Never give up on this life. And time, church, and people of God, we don't have. Some of us might be checking out here, and we may gather again this time. Louis Cartier was the man that was known to have invented what is called now a timepiece, the wristwatch. He designed this concept of a watch in the middle of the First World War. And everybody started wearing this wristwatch or timepieces. And they were going around saying, we'll capture our time. We will know what season it is in our lives. Because in human development, as you know, that astronomers wish to use the stars, and they will follow the stars to measure and navigate the seasons of life. And when Louis came with the concept that everyone will be wearing their timepieces and their watches, therefore will be able to save time. And in human development innovations, we have also saved time by making sure that automobiles and cars are built so that we are able to close time and space. In the aerospace, we see a number of jets flying all over the world just to shorten even the time of man to reach their destination. But yet, we are wearing our watches, but we still lose our time. Because this is just but chronos. This is just the time of man. Let me submit to you, people of God, that until you tap into another realm of time, which is the time of God, you will live your life here with many days, with many years, but there will be nothing but futility. There's a time of God. And I want you to invite you to the time of God, which is Kairos. That when you have lost it all, God can bring Kairos. He can restore things that you have lost. He can bring back your joys, because in this life many shall be afflictions. But the Bible says, those who look unto the Lord, they shall be radiant. The Lord God is able to mend our hearts again. He's able to put our lives together again. And therefore, it is not how long you live, but how well. I pray that in the time of God, God gives you a chance not just to live long, but also to live well. May you live well amongst the living. Live well with your colleagues, because you don't know your time. Make peace with your brothers and your sisters at home, because you don't have time. I can tell you now that when you are about to depart from this earth, there will be the longest minute of your life. And that's a minute where everything that you have accumulated on earth will no longer matter. But it will be you facing your Maker on that particular minute. It is said that the most difficult minute of all our times is this 1 minute, when your soul has to connect with the higher power. And it is often said that when some of us that have overinvested in our weight, wearing nicely and having our medical insurances and our funeral covers, our bodies are protected like that, and we should. But there's a big fight between your body and your soul. And that is the longest fight that will happen the day you depart from this earth. Because your soul will look at the body and say, my friend, you and I are here now about to part ways. I don't know where I should go. Because your body will look at the soul and say, no, I have taken care of my body. I know which funeral parlor will take care of me. I know that when I live here, the municipality has prepared some box for me. I know when I depart from this earth that I have a home where I should go and rest. And your soul will look at your body and said, you have been selfish. All these years you took me with, we prayed together if we did, we partied together if we did, we drank together if we did, but you did not tell me that there is a lasting place for everyone. And the body will say at that point, I'm done, I know where I'm going. And your body will leave. And your spirit will linger for the longest of time. And that becomes the longest minute. Because at that moment,
You have to face your Maker. You have to face your God. And your God will not ask you difficult questions. He will not ask you whether you were baptized in church. That will not be important. And how do I know that? It's because the man at the cross, when Jesus died, the Bible tells us that that man, he never went to church. That man never went to any synagogue. That man never was ever baptized. As a matter of fact, the Bible says he was a thug. But because he believed that Jesus Christ is Lord, he looked at Jesus and said, if you are a son of God, therefore open your heavens for me. And Jesus Christ, the Bible tells us, he looked at that man and he said, today I will be with you in my paradise. As the story goes, that when he got to heaven, this man, I'm sure Peter at the pearly gates looked at this guy and said, why are you here? You never attended church. And he said, but the man at the cross said, I must come here. And I can imagine this man asking, they said, but you don't know that you are here. Which church were you attending? And this guy will say, I never attended any church. I'm sure they were calling the chief deacons of heaven. The archangel said, this fellow is here. On what basis is he here? And I can imagine this man looking at Jesus, said, the man in the middle of the cross said, I must come here. Therefore I'm here. Jesus Christ is the man in the middle. Let me tell you, in your problems, he's the man in the middle. In your challenges, he's the man in the middle. When you go through the waters, he's the man in the middle. When you go through the fires, the Bible tells us of Shadrach, Meshach, and Abednego, that when they were thrown into the fiery furnace, a fourth man showed up, because he shows up in times of trouble. But the Bible says, call on him and you shall be saved. Today I'm here to announce to you, church and family, that God can still save you. God can still take care of you. God can still prolong your life. God can still restore your longevity. God can still take care of your children as long as you submit yourself under his care. May your soul be in his care. That you may sing the song of the Lord that says, my soul say yes to your will and to your word. South Africa, Africa, there are still going to be many challenges ahead of us. In the whole world, we see geopolitical wars having fought for over decades, and they are being reinforced in our living years. We may actually be here today and tomorrow lose our jobs. You may be here today and be told that your pension fund in some countries has been cut down by half, because we don't know how the world will de-dollarize our economy. Some of the things that we value as dear might be lost today, but I want to tell you that don't lose the power of the presence of God. Let God guide you. Whether things are tough or not, let God be on your side. Let God be your shepherd of your soul. Let him anoint your head with oil. Even though you will walk through the valley of the shadow of death, may the Lord God keep you, because this is not the end of your life. Your soul must rest in God, whether now or in life to come. Never surrender to powers that will torment you. There is still peace in God, and you can still find the peace in God. Our brother is departed. He has found his resting peace. He's gone. He's no more. You and I still have a chance to make right with the Maker. I didn't say go to church. I said make right with the Maker. I didn't say go join a particular movement or just make right with your God. In your space, your time, may God cause everything to work for you. Because you don't know what time we have. We might be wearing our time, but wearing down with the kairos of God. May you be restored, people of God. May you find comfort in this difficult moment. May God be your peace and guide you. In Haggai, as I close, the Bible tells us that he will restore even the latter days. And may your latter days be greater than your former days. May you finish strong in 2023. May it be well with you in 2024. You are nearing the end of the year. Make a reflection and say, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? To the Mamasa family, it is well. I dare say it is well, because our God is able to do exceedingly abundantly above all. To friends and colleagues, stay strong. Do your will. Once God has given you such a wonderful institution,
that we all are proud of to work in. Remember this, it is the grace of God that continues to keep you from where you are. May that grace propel you. May that grace sustain you. May that grace keep you, whether the times are good or the times are bad. Wherever you shall be, may the Lord hold you by his right hand of strength. Let us bow our heads. Lord, it is well because we trust in you. It is well with the Mabasa family. We subject them today under the authority of your covering. Protect them, my God. Keep them together. I ask you that you comfort them by your spirit in the mighty name of Jesus. To all our friends and SABC family, I pray, oh God, that you descend by your spirit and you heal all those that are heartbroken. Particularly, Lord, the current affairs unit. I ask you, my Father, my God, that you step forth and be the fourth man in their situation. Keep them together and guide them. In the name of Jesus Christ we have prayed. Amen. Xanono swiphiqo mayelana na ku kuma n'wana kumbe swa mbeleko kumbe a swa ha fambi kahle hi tlhelo swa masangu kumbe mavabyi hi ku angarhela u nga vileli hikuva Professor Hlathi va kona ku ku pfuna. Tindhawu laha Professor Hlathi va tirhaka kona hi leti landzelaka: hi Musumbunuku ve le Pitori, hi Ravumbirhi ve le Polokwane, hi Ravunharhu ve le ka Malamulele, hi Ravuntlhanu na hi Mugqivela ve le Johannesburg, loko eRustenburg ku ri Sonta. Loko u lava ku tiva masiku ya le Thohoyandou, Beaconsfort, Nelspruit na le Achenhoek, u nga rhumela WhatsApp eka 082 765 2815 kumbe bela riqingho eka call center ya vona ya mahala eka 0800 014 531. Lava i vaseketelinkulu va Xitsonga Music Awards eka xiyenge xa Best Traditional Song of the Year. Hafu ku bela awara ya 12 a hi tweneni ku mahungu ya awara yan'we ya ta va yimise ku yini na muhasesi Lilian Hlabangwani. Kusuka kwalano hi tlhelela a Studio 9 laha ku nga na ntirho wa ku tsundzuka mutirhikulori mufi Michael Mickey Mabasa. Sesileli hlekani. Munghana Lonene FM Makombandlela Fund or Taleda funded by IDC in the municipality of Thaba Chueu, audit committee member in the Department of Social Development in Mpumalanga. Previously, he served as a chairman of Thaba Chueu Economic Development Agency, a trustee of the Limpopo Premier's Bursary Trust Fund, communications consultant to the National Education Collaboration Fund, former audit committee member in the Department of Social Development, general manager, Mpumalanga Economic Growth Agency, a manager, office of the Premier in Mpumalanga, and an advisor to the Deputy Speaker, Mpumalanga Legislature. Can we give that a round of applause? Maritulama Ninga Matwa Kusuka Kamfundis Lokubaka Babla Namunta. It made me realize something. Lokubabla Timagataku will live in a box. Hard as is, Wanangato Ngaku, he can't have wrong, but I think this was just the perfect place for him to say that. Sunitundushe, on a lighter note though, Sunitundushe, she wants Shibla, she got some Shibla Blanco scene. She could must be up Dongwin, Itamela Kubuda. Lukuchorong one nambutin, Fukuan Nampundu, Kululam Serongwana Lesokaba, Nasul, Sofan Lagabana Queen. One aya loy, Lokafana school in a crash, or Bota crash. Our Bota primary, our Bota high school says, our University, if Allah who Bota and Terrain. Mas wana kuna kubuta en kwa kulumwan. Swinga sele la kwalan, sikra korma kumrifika, he ubuta ya beka yena. Ladies and gentlemen, without any waste of time and our time coming through from our colleagues Kusuka, Eka, Shiengasha Mahungu, Navatirkulo Riba Miki, Labanga Terana Wanaka Karluanga Banawana Alen, Nifumelelen, Eminika item Leilandela Kusukaka, Buti, Sulan Fanul Magaisa. Na numfundo ngapi I can face tomorrow. It's
because he lives. Mandlovu Ndlovu. Leke. Feel his love. Because I know he holds the future. An empty grave is there to my Savior FM Makombandlela. Ikhensile Mtiro Glory anganomfundo ngapi na Tatana Fanuel Makaisa for that item hakensa swinene. Baka mabasa loko mi nyika miki itata tirha na vanhu vo hambanahambana. You'd remember Limpopo Combo i switichi swo hambanahambana kuna Phalaphala FM, kuna Munghana, kuna Thobela. Se miki ibe na vanhu lava anga amukeriwa hi vona va tirha na yena lava nga tiko axetleli. Namuntlha hi ta va kombela hinkwavo va ta yimala. Mi ta vona vanhu lava a va nhlayisela n'wana wa n'wina. All the colleagues, can you please come to the fore? The colleagues that worked with Nikki. Nikombela mita haleni mita hindisa xiphemu lexi. Va ha ri kuteni hi ta kombela ku hindisa vhesi yin'we ntsena. Tana wami, Tana
Ingaku naswona mikakhaku salan vatirhikuloni swi le ku tikeni swinene hi ta kombela ntsila xikombiso. Nhlekani ndza mi xeweta hinkwenu hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, amen. Na ku xeweta va ndyangu wa ka Mabasa, langa yi mahaleni Rhulani Maluleke, a ni tirha na Miki, a hi tirha shift yin'we, a hi hubuta swin'we na Nhlekani a hi ta swin'we. Loko Mr. Mabunda hlayiseka va heta ku n'wi trainer ku haxa moyeni, first show ya yena a ri yexe a ri na mina, a hi ngo tirha ntsena swin'we na le newsroom a ni tshama kusuhi na Miki, a hi ri makhelwani hi mihlana. Loko ni jika ni vona Miki hi bula swin'we. Loko hi tshamini ku halana vatirhikulori tiko a xi etleli, ma hi vona we are like hi family. Na loko hi ri ka tinhlengeletano hi languta switori leswi hi nga ta va hi karhi hi bula na swona, hi bula na vamani na hinkwaswo, a hi rhanga hi ku hi breaka ayisi ku va na mabulunyana hi hlekelela na hinkwaswo. Na loko hi huma mithinini laha a hi tshama kona tanihileswi ni kombisaka ku na Miki a hi ri va makhelwana a ofisini, a hi fika hi bula na majaha lama nga laniwani va vitana majita ya mina, va Misho, va Clifford, va Vulani. A ku ri na mavito lama hi ma tirhisaka loko hi vitanana. Va ka Mabasa mi tiva Miki as Michael Miki, na mavito mo tala lama hi n'wi vitana hi wona. I don't think swa fika kambirhi kumbe kanharhu ni n'wi vitana ku Miki. A ri na mavito lama hi n'wi tirhisela vona, va Sikhukhune, va Shama, va Wesley Snipes na man'wana lama hi n'wi tirhisela wona. Loko hi tshamini hi karhi hi thizana hi lahlekeriwe swinene. Ndhawu leyi a hina hi vitana laughing corner because hi tshama hi kha hi hlekelela, ku ri na tijoke va kha va thizana. Loko va ku sesi va hetini loko va vula mina, hambiloko hi kha hi hlekelela Miki a nge se tshama ni hlambela, a swi tiva ku i sesi, a ri na respect swinene. Na loko as ti-supervisor ta yena na Edith na Mr. Mangani hi vulavula na yena, okay Miki lunghisa lani a moyeni namuntlha swi famba so, endla so, a yingisela Miki a nga ri na makatla. Ende Miki a ri munhu la ri na potential ya ku a nga kula, a kula ni le ka ntirho wa yena, a achieve swo karhi. As team tiko xetleli lahlekeriwe swinene, lahlekeriwe ngopfu. Na siku ra Sonto hi rin'wana ra masiku lama tsakisaka swinene loko hi te ntirhweni, na majita ya mina ku ya laha ni kombiseka kona ha hleka. Va ta va vula ku weekend a yi ri njhani na hinkwaswo. Mr. Manganyi va ku mi pfumela Rhulani na mbarisa tinguvu n'wina, hi karhi hi hlekelela hi tshama hi tsakini. Mara that corner ya hina yi hambanini, a ku fani. Ho tshemba ku Xikwembu xi ta hi pfuna ku ya mahlweni. Na va ka Mabasa lexi ni nga ta xi vula ku ya hi laha mfundhisi va ku a swi ni oloveli ku mi byela ku it is well, mi lahlekele hi n'wana wa n'wina. Lexi ni nga xi vulaka i ku na Xikwembu lexi hanyaka tilweni, Xikwembu lexi mi rhandzaku, Xikwembu lexi nga na n'wina, na moya lowu kwetsima lowu nga kona tanihi muchaveleri, tanihi munyiki wa kurhula. Xikwembu a xi mi pfune xi va na n'wina. As team tiko hi lahlekeriwile swinene, ku nge hi fani laha hi tshamaka kona. Miki u fambile a hi siya yo hi nyenga. Friday a hi ri na yena endzhaku ka building leyi nga ka yona kwalaya tlhelo kwalaha hi nga ngheni kona, a hi ri na yena. Na loko a fika newsroom Friday a nga tirhi, ni n'wi vutisini ku Mabasa lava yini laha, a ku hayi hi tela ku celebrate, ni ku na celebration namuntlha. Ni ku mara loko wo laveka ntirhweni ni ku ka kayivela tana a wu nga ta kumeka namuntlha, ku sesitere yimanyani sweswo. Namuntlha ni nge wari hi ku mi ta nyika ti-package kumbe yini, I'm here for the celebration. A hi ti hlekela as usual. Na loko hi ta laniwani hi tsaka na Botsindani va tini, hi thizana na vona hi tsaka hi hlekelela, everything was fine.
but loko nukuma the bad news from one of our colleagues here, Angela, and Tsembangi, it's not easy. Kambe Xikwembu, I believe kuritani leswi nga tsandzeki nchumu xi ta hi pfuna. Ni nga ku va ka Mabasa langutani Xikwembu, Hosi yi mi pfuna yi mi katekisa. Kensile Tatro van ni kuyena xinkarhani lexi xa ku na mina ni endlisa swo karhi hi ku yimela vatirhikulori kwala ka tiko xitlele. Mo ni sungula hi kombisa ku a ni nga langutelangi ku hi nga yima eka siku ra so hi vulavula hi tsundzuka vutomi bya Miki. A ni langutela ku siku rin'wana hi ta yima hi languta kumbe ku tlangela ku Miki va promotiwa eka xivandla xin'wana kumbe Miki ku kuma sagwadi ro karhi hi kwala ntirhweni. Miki a ri munhu loyi a rhandza vanhu swinene, a ri munhu loyi a rhandza ku hlekelela. Ni nga vula ntiyisisa ku a talele hi vutomi Miki, naswona a endla ku siku rin'wana na rin'wana loko a ri karhi a hanya a tiyisisa ku i hanya ku fikelela emakumu, ku a tiyisisa na ku endla ku lava va nga kusuhani na yena va kumeka va tsakeni hi minkarhi hinkwayo. Miki a ri mutirhikulori ka mina, a tlhela a va munghana kusukela loko a ta va hi sungule ku tirha swin'we hi 2021 loko a ta va hi joyine SABC nkarhi wun'we. I ve mutirhikulori wa kahle swinene, i ve munhu loyi a nga tlhela a va chomi ya mina na loko ku ri ke hi nga ri la ntirhweni hambiloko hi ri handle ku ri maheli ya vhiki na kulomu ku va ku hi nkarhi wun'wana va hi khe hi hungasa. Laha ku va ku ri na Miki a ku nga ri na ku nkarhi wun'wana mi ta kuma ku visi nga ri wini va kombisini tate ku minkarhi hinkwayo a hi kumeka hi ri ku hlekeleleni. I munhu loyi hi ra vadyahlampfi nga vulaka a ri very bubbly, a hi kumeka minkarhi hinkwayo hi tsakini loko ri na yena. Sweswo va nga kombisa tate un'wana na un'wana a ri na vito ra yena. Mina ni n'wi vitana Wesley Snipes, ni languta ka khatinyana leya yena leyi a yi rhandza swinene. A hi swi tiva kahle ku loko ze ku va hela maheli ya n'hweti yi ya ku pfuxetiweni khati leya yena yi ta yi khe yi hantima yi totiwe na mafurhanyana ya kona. Hi leswi Miki a ri xiswona, a ri loko ni lovola hi swo basa ni nge ze na ha vulavula hi swona. A ri munhu loyi always a tshama a lava ku tiyisisa ku i kumeka a va a basini. Hi ve na nkarhi wa kahle swinene na Miki loko hi ri kwala ntirhweni na loko hi ri handle ka ntirho. Na ngopfu nkarhi wun'wana a hi kumeka hi va na yena hi tshama hi oxa hi teka mabulu na swin'wana na swin'wana. A ri contributor kumbe a ri munhu loyi a hoxa xandla hi ndlela yo tsakisa swinene loko hi ri la ntirhweni. Va kombisini tate loko ri misota futhi a swi tlhe swi tsakisa swinene hi ku a hi va hi ri na nkarhi wo talo wa ku va hi lulamisa swilo leswi hi fanelaka ku swi endla na shift ya hina a ku ri la yi sungula na nhlekani. So a hi kumeka hi ri na nkarhi wo talo wa ku hi kumeka hi khe hi bula hi hlekelela hi teka mabulu. Mo ni kombisa ku a ni swi tsakile na ku ri ku rhandza ka hina hinkwenu ku hi nga va na vutomi byo leha na mutirhikulori wa hina Miki, kambe rifu ri ve ri hi kutlela yena hi xitshuketana. I xiyimo lexi tikaka swinene xa hi tikela hinkwenu, xa va tikela va ndyangu wa ka Mabasa, kambe a ku na lexi hi nga ta xini lexi fanelaka ku endla xona i ku va hi amukela hi tekela enhlokweni ku i ku rhandza ka Xikwembu kambe ku nga ri ku rhandza ka yena. Loko ku ri ka ku ri ku rhandza ka yena mani ta ku Miki namuntlha a hi ta va hi tshame na yena hi khe hi endla swin'wana swo hambana na leswi hi nga ku vulavuleni hi swona eka siku lera namuntlha. Mo ni kombisa ku loko ni kombisa ku Miki a ri munhu loyi a ri bubbly. Miki a nga ta ku greme yi ba a nga teki opportunity ya ku a cina. Nkarhi hinkwawo loko greme yo ze yi sungula ku chaya a tiyisisa ku o fane a hi komba ku yena wa swi kota ku cina. Ntwa swi ntsundzuxa na minkarhi leyi hambiloko ri ku nga ri la ntirhweni hi kumeka hi ri swin'we a hi swi tiva ku swo boha i ta teka xivandla xa ku a kota a tiyisisa ku va a kha a cina. Hi ta n'wi tsundzuka hi masiku hinkwawo Miki, hi ta tsundzuka na vanhu leri a nga hi siyela rona loko hi languta ka timhaka ta ntirho, hi languta ka vuxaka lebyi a hi byi endleni na yena, hi languta na contribution ya yena ka SABC ka ndyangu wa yena ni le ka vutomi bya hina. Mina futhi a ni langutele ku hi ta va na mintirho yo tala ngopfu kumbe siku rin'wana ta hi rhamba ku hayi no jaha ra mina ra graduate hi ya kwele ka Mulamula ya hi tidyela nyama hi hlekelela tanihileswi a hi tshamisa hi swona masiku hinkwawo. Mo ni kombisa ku hi lahlekeriwile tanihi tiko wa Xitleli. Mina personally ni lahlekeriwile hi munghana loyi
a hi kumeka hi heta nkarhi wo tala hi ri swin'we kwala ntirhweni nkarhi wun'wani hi tlhe hi swi hundzisa swi va ne le ka handle ka ntirho ta tsundzuka hi masiku hinkwawo Miki ta tsundzuka leswi i nga hoxisa swona xandla eka nongonoko tiko a xitleli eka SABC angarhela ni le ka vutomi bya hina hi masiku hinkwawo inkomu kasi handle ka loko hi nga si ya tshama hansi ku na swin'wana leswi hi nga swi lulamisa tanihi xipano xa tiko a xitleli hi langutile ka timhaka ta ku va swi ta hi swi kongomisa eka jaha ra yena na vona na rona ri be khati leyi na yena hi rhandza nkulukumba luya swi kona swin'wana hi nga swi lulamisa kambe ni tshemba leswaku va ta hi tekela swona hi ta swi presenta eka vandyangu ku ri ku xixima xiave lexi Miki a nga xi tlanga eka vutomi bya hina bya masiku hinkwawo na xiave lexi a nga xi tlanga eka nongonoko tiko a xitleli hambi ku ri SABC hi ku angarhela lava ku va hi hundzisa leswi ka vandyangu. Can we play the clip? All right, I cancel swinene but glory cancer kalanga na n'wina hi cancer marito lama mi nga va na wona hala mchinini kombela mi hundisela nkandziyiso lowu mi nga wu khoma. n'wina wa ku pfumelela ku xiyanimoya mingisero munghana London FM a hi kotangi ku va na nongonoko Afrika wa vulavula tanihi ntolovelo ku na ntirho wa xitsundzuxo wa ku tsundzuka mufi Michael Miki Mabasa loyi a nga hundza emisaveni a ri muhaxi wa nongonoko tiko a xitleli tlhelo muhumelerisi ka nongonoko wolowo se swi nga leswi ku na ntirho lowu nga le ku endlekeni la a tindlwini ta vuhaxi ta Afrika-Dzonga a Polokwane ku va ku tsundzukiwa na ku tlangela vutomi bya Miki Michael Mabasa swi nga leswi hi yo mhaka kha u twa ku ri na swivulavuri hi ndlela yoyoleyo se swi nga leswi ni tlhela kwale holweni hi langutela ku tatwa rito hi va ndyangu lava nga ta va yimeriwe hi tatana Robert Machevele. Loko a ri mina a na ha languseri ku dyondza swo tala eka wena moya wa wena u hetlele hi kurhula i vutivi Maluleke. Your unexpected and tragic passing, Mikhail, is still very shocking. We want to extend words of condolences to your family with love. You were young, you were quite humble, quite a very friendly person. You would not really bother anyone. May your soul rest in peace, Mikhail. Rifu I xiharhi xo chavisa swinene, xiharhi lexi nga kombeki tintswalo xa tihanyi, rifu ra xitshuketa ri nga wela mutirhikulori I mhaka yo vavisa timbilu. Hi tsemeke nhlana, timbilu ta hina ti tshovekile. A hi langutele swo tala eka wena Mikele, n'wina va ka Mabasa, chavelelekani. Ndzwalo lowu a wu wa n'wina mi ri wexe, a hi khomisanini swin'we, chavelelekani mi langutele ehosini. Moya lowu kwetsima a wu thovi timbilu ta n'wina, rifu u na mona. Sorrow fills our hearts this sad moment, a sorrow that is deep and personal. Miki has silently closed the door of the daily conversations that we used to have with him. Our lives will be empty in the areas that he had brightened for us. And today we'll grieve for him and cry for him and evil smile for him because of him. Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. They simply mean we will miss him till we meet again. Aederenga muraro, munna murapfu. Miki, etlela hi kurhula, takumisa. Mina Miki nungitebe since 2020. A hi tshama swin'we Sigo
a khatshama na nsati wa yena na n'wana wa yena a tirha ka SAPS ivi se hi ta joinana kwala ka SABC. One thing Mickey, he was fun, a ri munhu wa ti-jokes, a ri munhu wo chinga, vula na nyiko ivi tiva ku hi mpandlani luya Cliff a tshama kha chigeriwa hi khwiri mani nga voniwa va byela ku ni nga va sondoloti ku va na nsati tinyiko yena a byeliwa ku he va ta ba swinyenyani swimbirhi hi ribye rin'we hi ta kumisa eka Mickey ya hi tlhontlha hi ti-jokes. Mickey hi endla ku hi hlekelela hi rhasa na Vulani na Cliff hi ta kumisa mara ha khensa ku va hi ku tivile Team Tiko yi ta ya mahlweni yi yisa ntirho lowu wo saseka a wu tirha swin'we ha ku rhandza Mickey Mbazi. I colleague ya wena Amukelo Ngobeni. Yeah, Mickey, I don't know what to say because you were not a man of many words yourself, except that you were a cool and calm individual. You greeted everyone. You laughed with everyone. You never had a problem with anyone. Rest in peace, boy. Etlela ikurula malangani. This is Tiragalo Kowa from Chokola Telan Sebele Mutu Sebela Kwabo. Peace out, boy. It is hard to accept that you're no more, Mickey. We are left with so many questions without answers. It is hard to take a very lehi and la chalesos. This is based on your quote that says Loko Tomi Bikunika very Teka we and la chalesos. Very lehi is too hot when I'm money. It is unbearable. You have surely multiplied, Mickey. You have surely multiplied my brother. And you have become an angel. I know for a fact that you have become a funny angel. Farewell, my brother. Farewell, Mickey. Mickey Almavas, loko eva swin'we a few days ago, ani nga ta swi hleketa leswaku that would be the last time hi vonana. Wa tiva loko ni tsakile nkarhi wun'wana hundza hi la deskeni ra wena, a ni fane ku wisa ni ku nyika nickname ni ku nyika mavito yan'wana ya vantsumi Michael. Ntsumi ya nyimpi ya le Bibeleni Michael, a ni ku wisa hi rona vito rero. I wouldn't have known that would be the last time ni nga ta ri tirhisa vito rero. I enjoyed your enthusiasm. I enjoyed your passion ka ku lava ku endla ntirho. So ni ta ku tsundzuka hikwalaho ka passion ya wena, ku tiyimisela ka wena ku endla ntirho lowu wa vuhaxi. Wena rifu tiva leswaku siku rin'wana ndzombo wa wena wa nsele wu ta tsuvuriwa. Vukarhi bya wena byo pfumala ku hlawula ehenhla ka swivumbiwa byi ta covolotiwa hi tintangha ta wena. Tiva leswaku siku rin'wana u ta fika evugimamusi na wena. Mickey, hi mina Hlulani Fanuel Magayisa. Ku famba ka wena swi handzule timbirhi ta hina le xikarhi. A ndzi nge rivali ku n'wayitela ka wena. A ndzi nge rivali xihloko xa wena loko hi ri karhi hi endla mafenya na vatirhikulori. Vumunhu bya wena a byi ku hlawulekisa ku tlurisa. Mickey Almavasa, a ku rila. Hi tlela hi ku rhula Mhlengwe. Mickey Almavasa, famba hi ku rhula hi ta ku tsundzuka. Mina Vongi n'wana Timaluleke muhlayi wa mahungu eka Munghana Lonene FM. Mpfhuka ni sungula ku tirha la SABC a ndzi tshama ni vona munhu wo titsongahata ku fana na Mickey Mavasa. A ri munhu wa ku titsongahata swinene, wo hlonipha swinene. I ta ku tsundzuka hi masiku, i ta misa voice ya wena loko u hundza hi la kusuhi na bulletin desk. U fika u hi xeweta hinkwenu, minjhani sesi, voice ya ku titsongahata ya ku hlonipha ya le hansi. A ndzi tshama ni vona Mickey a kha a tlatlaruka. A ri munhu wa kahle loyi hi nga ta n'wi tsundzuka hi masiku. Rifu ra wena a ri olovi, ri hi tshove mimoya swinene, ri hi vavisile swinene, kambe hinkwaswo swi tiviwa hi Xikwembu, hi swi veka mavokweni ya Xikwembu. Hi nga kuma wa wena u nga endlela hi kurhula Mickey Mbazi. I khensile swinene vatirhikulori onge moya wa Michael Mickey Mavasa wu nga etlela hi kurhula. Va vulavurile hi ndlela leyi va nga ta ku tsundzuka ha yona. Ni tshemba na vayingiseri lava nga hi yingisela kumbe va nga yingisela ntirho lowu sweswi
eka swiyanimoya swa vona na vona ku na tindlela leti va ku tsundzukaka ha tona. Xo biha xa kona i ku a hi nga vi na nkarhi wa vanhu hinkwavo wa ku va hundzisa marito malama, kambe hi matekela nhlokweni. Nkarhi wa kona wu hisile nyana loko hi languta ku ya leswi a swi kunguhatisiwe xiswona, kambe sweswo a swi vuli leswaku hi ta tsema swivulavuri leswi swi nga ta landzela. Lexi hi nga ta xikombela sweswiwani i ku va hi kombela munhu loyi a nga ta haleni ku ta yimela va ndyangu, ku nga tatana Robert Machebele. Endzhaku ka loko va hete ku va hundzisa marito hi ku yimela va ndyangu, ta kombela Sis Edith Nkuna na vona va tshunela. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe, a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani. Inkomo mi yingisa mahungu ya awara ya n'we, hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi. Van'wana va vativi va timhaka ta ikhonomi va vula leswaku va ha ri na ntshembo eka ku hlakarhela ka ikhonomi ya tiko, hambileswi holobye wa ndzawulo swa timali Enoch Godongwana eka mpimanyeto wa xikarhi ka lembe a kombiseke hi nxungeto wa ntshikelelo wa ikhonomi. Leswi tiyisisiwile mutivi wa timhaka ta ikhonomi ya Isaac Mhlanga. Eka mahungu man'wana, palamende yi languteriwa ku xixima xipano xa tinghwazi xa mitlangu ya rugby Springbok. Vatlangi va ta endzele palamende mundzuku, laha xipano xi nga ta va kona ku ringana awara endzhaku va nga ta ya eholweni ya doroba ra Cape Town na mixo. Vaaki va pfumeleriwa ku va kona endzeni ka muako tanihileswi ndhawu yi nga ringanelangiki ku teka nhlayo ya le henhla ya vanhu. Xipikara xa palamende Manana Nosiviwe Maphisa Nqakula wa hlamusela. I was approached that it would be good to then present to the Springbok team miniature of those busts of Madiba, particularly because they will not be able to go and take a pic in front of that statue. What we will be using is the NCOP stairs. Eka mahungu man'wana, xipano se xi sungurile ku hangalasa mapfhumba ya nkombiso yo rhendzeleka na tindhawu ta tiko. President Cyril Ramaphosa u hizele xipano ku kondletela vun'we xikarhi ka vaakatiko. Ramaphosa u vule leswaku vaaki va kombise ku va xilo xin'we ku seketela xipano no tlangela ku humelela ka xona. Ramaphosa u amukele khapu ya misava ya xipano lexi nga tinghwazi ta mitlangu ya rugby. You have united the people of South Africa. The words Ama Boko Boko, Go Boke, are being shouted from rooftops by black, white, young and old, urban and rural dwellers in all our national languages. Over the past 8 weeks, this country has been a sea of gold and green. People who haven't even followed rugby before or been interested in the game are now talking with confidence about scrums, about rucks, about drop kicks, about tries, even when they don't know what they are talking about. Xiviko xexo xi gimeta mahungu ya awara ya n'we, mi tengisa man'wani hi awara ya 2 inkomo. Isso só mixer Munghana Lonene FM nteri andaka ka ku vanhu ku ntsele xiyenge xoswoleswo yi mani ku byela ku ri sweswi hi ku tlherisela kwale a studio 9 loko se hi ta vuya la kumbexani na nongonoko lowu nga le a studio 9 wu ta wu herile, swi nga vulaka ku nga va ku va se ku ri ku sungula ka nongonoko Dzumba na mina. Mana silekani lowunene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni. Va ka Mamabasa, maxaka ya ka Mamabasa tiyani eka nkarhi lowu tika hambi ku ri hina vatirhikulori a kha tirha hi ku tikeriwa, kambe hi pfumela leswaku xikwembu xi ta hi endla etintswalo. Inkomo. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Namuntlha va ka Mabasa ha swi tiva ku ri timbilu ta n'wina ta vava. Va ka Mabasa namuntlha mi tibyela ku ri nge ku ri ku veni misava ya pfuleka, a mi ta lava ku ri mimita, mara mi nge ni mi vulavurisa ni mi byela mhaka ya ku ri loko sele hi endla counseling
We don't do the counseling during this era. Nkarhi loyi hi nkarhi wa debriefing. Hi nkarhi wa ku debriefa. Because na loko ho sungula ku cancela u nge twi nchumu. You are still on the a preparation mode. Hi nkarhi wa ku prepare. Hi nkarhi wa ku lunghisa. Ku ri mi vona ku ri loko mi fihla nhloko leyi mi fihla kahle mi veke lexi na lexi mi swi veke kahle. So nkarhi wa counseling i nkarhi wa loko sele mi hetile. Loko sele u sungula ku faceana na reality. Kambe kuna reality manani Mabaso. Hi tele sweswi. Ene hi ta tala na Minduku, hi ta tala na Saturday, hi ta tala na Sunday. Come Monday, mi fanele ku ri mi face reality. Hi nkarhi loyi hi lava ku ri hi mi tshunelela. Hi kota ku vulavurisana na n'wina. Mara mi nge ni mi byela ku ri e counselor lonkulu hi mani. Mingeni mi byela ku ri the counselor, I can be a counselor, I can be a trauma debriefer, but kuna a counselor loyi hi n'wi tivaka ku ri he doesn't compromise when he counseled. Mhaka yin'wanyana leyi mi fanele ku ri mi tiva hi nkarhi loyi. U kuma ku ri ku veni wa ti vutisa ku ri hi mina na n'wana wa mina kumbexani wa mfana a ri wu. Xikwembu mina ni endla yini Xikwembu xi swi tivile ku ri mfana loyi u ta ve a fambile hi nkarhi lowu. Munhu un'wanyani na un'wanyani u na nkarhi wakwe wa ku famba. So ni lava ku ri loko ku ri ku veni mina that spirit of denial, hallelujah, it's normal. Go on that spirit. But you need to seek the strength from God. Overcome. At the end of the day, you find that you are having the bargaining spirit. Ukoma hala na hala. Awusutivi ku ri u endla yini. Baka Mabasa, Pangani, na maxaka, it is normal to bargain. Mara loko u bargain. Tsundzuka ku ri there is this God. Ange ku tshiki. I ta tshama a ri na wena. Hi nkarhi wa wena ku ri u langutana na yena. Because yena he is still on the throne. Hallelujah. Kuna nkarhi lo u taku un'wanyani u kuma u chava u chuhile u nga swi tivi ku ri manje leswi swi nga endleka swi vula ku ri na mina ni ta famba. Why Xikwembu xi nga tekangi mina? Xikwembu xi nge teki wena, xi teke buti mingi. Because Xikwembu xi vona ku ri kumbexani hi ta pholita miki. Kuna nkarhi un'wanyani loyi u kuma ku ri ku veni wena tani ku ka mugani or tani ku nga xaka u twa u nga swi koti ku etlela. U etlela u kha u vona nga ku miki i tshame kwala kusuhani na wena. It is well, it is normal. Mara langutisa kwini? Langutisa a xihambanweni. Seek your mighty God. Hi yena lo a swi tivaka hinkwaswo. We know very well ku ri rifu ri endla ku ri timbilu ta hina ti vava. Rifu ri endla timbilu ta hina ku ri ti tshoveka. So I want to encourage you this afternoon or morning or be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Van'wanyani hi khoma hi stress. U kuma ku ri ku veni a wa ha hleketi kahle. Ene loko ku ri ku veni u khoma hi stress,
nkarhi wa depression u tiva ku ri u le kusuhi mara if really your maker it's next to you, you know ku ri u rilela kwini, that depression i nge swi koti ku ku khoma. Hallelujah. Ene ku na nkarhi un'wanyani u twa ngaku u nga tshama u ri one. That is not normal. Because nkarhi lowu hi nkarhi wa ku ri u tshunelela ka vanhu van'wanyani. You need that support. Family ya ka Mabasa, mama halaya na papa na sesi halaya na n'wana, they need you. Friends, this is the time ya ku ri mi va tshunela na vona va mi tshunela va nga mi chavi. Because nkarhi lowu hi nkarhi lowu ya ku nghena ku na vanhu lavaya van'wanyani ku tata vanhu va ta mi byela ku ri hi n'wi vonile kwini. I want you to rub your mind, mi raba mihleketo ya n'wina mi susa swesweswo. Mi va kusuhani na vanhu lava mi nga ta vulavula na vona. Mi vulavula hi timhaka leti. Ma vona timhaka leti loko se le mi vulavule hi tona ta swi kota ku huma. Ta huma va ri u endla yini wa ventilate. U fanele ku ri u ventilate u ti humesa nkarhi na nkarhi. Mhaka leyikulu hi leyi. Van'wanyani va vona ngaku loko u sungula ku rila ngaku a swi kahle. Ku rila ka horisa mhani. Loko mi rila mi ta hola. Na n'wina mi ta twa ku ri lexi a mi xi rhwele a xa ha ri kona. So it's normal to cry. Now Jesus, he cried. He cried, Pastor. Yes. So I'm encouraging you. And I believed for this session. I finally isungule hiyona this session. People were supposed to cry. People were supposed to cry in this place. Bangani. Mashaka. Yeah? Hinkwavo va rila ku ri leswi swi huma. But nevertheless, this afternoon, I'm encouraging you, you are going there for the burial. When this time of crying, allow it. Cry it out. Take it out. I home this thing le inga wena. Ba ba bolela ba re le ho le bolela la gago le kae. Le bolela la le ho le kae. So this afternoon, when the pastor was preaching, I was just listening. And the preaching blessed me because I did not know my house is a box. I did not know that my workplace is a box. I did not know. Yes, so we need to know loko hi ri kona lawan I'm serving. Loko hi hlangana na leswi hi swi vonaka. Ai amukeleni. And it's not easy. It's not easy because this thing, Yarifu, it's a process. It's a process. Isuka lawan iyala. Usuka lawan, usuka aka denial. Uya ka bargaining, uya ka anger, uya kwini, ufama those stages hinkwa. But loko ku veni wa pfumela, or Jesus Christ is the Lord, you will defeat this monster. This is a monster. The monster le hi endla ku ri timbilu ta hina ti sala ti tshovekile. Vanhu lava hi va rhandzaka va
famba avutomini bya hina. I'm encouraging you to be strong and be encouraged. Tani mi nga va ka Mabasa, because namuntlha hinkwerhu lawani a SABC hi va ka Mabasa. So ni ri ka n'wina, ni ri nkarhi u kona wa ku sungula Monday. Va ta ve va ri kona vo pastor lava va ta ve va ri kona. Va ta ve va mi sapota. Fambani aka vona loko ku ri ku ve ni ma swi kota. Mi vulavurisana na vona hi mhaka ya support ntsena. A ni vuli ku ri fambani mi ya nghena kereke. Ni ri lava ni ti support ti tele. Pastor, when I lost my husband, I was still very, very young. It was not nice. You need to think about these things sometimes. You need to sit down and cry. U langutisa swa kahle na leswi swin'wanyana swa ka swi nga ri kahle. Cry it out. You huma. Ene mi nga ti biyele ku ri hi ta kurisa n'wana yini. That child is not yours. N'wana loyi I n'wana wa Xikwembu. Xikwembu xa swi tiva ku ri why ku endleke so. Xikwembu xa swi tiva ku ri ku ta endlakala yini. So n'wina ti byeleni ku ri loko va kha va mi vutisa mi ku it is well with my soul. Hallelujah. Ni lava ku teka nkarhi wo tala. A hi fanele hi sungule nampundzu ni vulavurisana na n'wina, un'wanyana na un'wanyana a vulavula. Loko ku ri ku ve ni wa rila a rila, un'wanyana a vulavula, and then ni ta converge na n'wina hi sungula ku vulavula. Na khensa ene na themba ku ri Xikwembu xi ta va na n'wina na loko mi famba mi ya kaya mi ya ku fihle. May the good God be with you. May the good God shine his face before you. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. All right, I can sustain kamlamba belama bakulok baya tama hansi. Sulanguteka ingakuwa mina nkarhi haleni wu herile. Vayingiseri va lava nga yingisela vanhu lava moyeni. Mara loko ni nge se ya ka vona ni kombela ku teka nkarhi lowuwani ni vitana xivulavuri lexi nga ta landzela hi ku yimela vurhangeri bya SABC, tatana Opa Mamabulu, Rom wa hina va ta haleni mahlweni ku ta va ta hi endlela xiphemu lexi va nga hi lulamisela xona. Hi marito malawa mi ta va mi ni tweni vulavula ro hetelela mahlweni ka n'wina. A hi hlanganeni moyeni. Inkomu. Hosi nita tawahina hambi nzinga vaviseka endla kuranza ka wena Hulukile, 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 Hlengwe va ndyangu wa ka Mabasa hi rhandza ku mi xeweta na ku khensa loko mi endle nkarhi wa ku ta ku hi khoma xikatla haleni a SABC. Hi rhandza ku va hi mi khensa papa ku va mi tikokile na mhani na Ngamu, and you are 4-year-old
I am not anointed in talking about numbers, but I just believe that every number is prophetic, because your son was born on the 4th of August and he's leaving behind a 4-year-old son. Isn't it nature also attesting to the fact? When you read encyclopedia, every November there is a bird called, it's a turtle. That is what the encyclopedia says. The encyclopedia says, Britannica says, November is a time where this kind of a bird starts to nest. It's a nesting period. Its nest. We just don't know why God allowed that he should not see November, maybe leaving us to start building or reconstructing the nest. Because I speak for the SABC, let me stick to the speech. Program directors, members of the regional management committee, I saw most of them, almost all of them are here. All of them are here. I was so comforted. Bishop Fusima Shabani and his wife, Mr. Kosnam Tombeni, the acting regional news editor, management of news, speakers that are very powerful that have already spoken. Thank you so much for your support. 7 months ago, the HR business partner invited Munghana Lonene FM Makombandlela.